I pozdrav svima ljudi, ja sam Mile i dobrodošli u moj novi videoklip i danas igramo Farming Simulator 19 na mapi Mercury Farms. Ovo je inače multiplayer mapa gdje igram ja i sa mojim prijateljem. Kad on nađe vremena mi igramo, kad ne igram sam, tako da sam odlučio da snimam videoklipove u vezi Farming Simulator 19 na mapi Mercury Farms multiplayer. Tako da sam odlučio da orem njive, da kupujem, da sejem, da ovo, da ono, da prodajem, pa da se gradim, da mi se izradi farma malo na neki možda jači nivo, da kažem. Tako da, sad ću da vam pokažem moju farmu na Mercury Farms. Evo, kao što vidite, ovo je moja farma. Ovo je moja farma kako sam ja napravio, sve lepo, evo ovdje sam dao halu i tako to. Znači u ovom klipu nećemo da radimo ništa, znači samo ću da vam pokažem, da napravim kao uvod na mom klipu u vezi moje mape kako će biti, znači kakva je moja farma u stvari, to hoću da kažem. Izvinite što sam se malo zbunio. Ipak na ovom kanalu nisam snimao 5 godina, ljudi moji, sad treba da se vrati na ovaj kanal, da se snima aktivno i streamuje i sve, tako da nabavio sam i nov kompjuter pre godinu i pol dana, tako da može i da streamuje i da snima videoklipove, što da se ne vratim kad nađem vremena, snimim klip, snimim po 2, 3, 4 i onda samo ih lepo editujem i samo ih stavim na YouTube i to je to, vi imate što da gledate. A naravno, ako me vi budete podržavali, ja se nadam da ćete me veoma podržavati. Tako da, ovo meni čisto je hobi, nije meni sad da ja snimam i da streamam, da ja zaradim pare. Znači, ja sam zaposlen, radim, tako da meni pare nisu potrebne. Tako da, evo, znači kao što vidite, ovo je Farming Simulator 19 mapa Mercury Farms i ovo je moja farma kao što vidite. Znači imate sve i svašta, kao što vidite ova njiva je bila posebno kao i ova tu. Ja sam sa motornom testerom ispilio tu sva drva šta su ovo već ne znam je ograda. Znači sve sam to ispilio i mislim kod nas se tako kaže ispilio, nemam pojma, ne znam kako se kod vas kaže, ali nemojte mi zameriti, znate vjerojatno šta ja hoću da kažem. I kao što vidite, spojio sam ovu celu farmu, spojio sam celu njivu i evo kao što vidite sada mi je samo jedna njiva koju planiram da kupim i ovu njivu kad budem imao malo više para. Ona košta oko 50 i mislim da 55.000 evra, tako da ću najvjerojatnije da zarađujem za ovu njivu da bi ja mogao onda da spojim ovu njivu isto. Znači imat ću veoma veliku njivu, tako da će biti sve super po meni. Znači jednu grešku koju sam napravio kad sam počeo da igram sa prijateljem, kupio sam ovu njivu i tu sam stavio vinariju, kao što vidite, znači vinarija mi je sada ovdje i ovdje je sada sve ravno, ajde to je malo sad zaseckao videoklip, ali ajde o tom potom. I kao što vidite ovdje je sve lepo ravna zemlja, ali ovdje ljudi moji nije ravna zemlja kao što vidite i onda sam prodao zemlju. Tako da ova zemlja sad ovako stoji, a jebi ga. Ja sam išao na onaj, kod nas se kaže ašov, to je ovo tu sam išao. Na ovaj land scaping, kako se tako kaže. Sam išao na njega i kao što vidite malo sam ga pojebao, ajde ja tad nisam znao da namjestim i to, evo sad znam malo bolje da radim na ovome tu ašovu, šta je već. I možda ako i kupim njivu, ovo ću ja sve lepo da prepravim, ali to opet da mi troši pare, mislim koga jebe sa izvinjenja što sad ovako govorim. Imam namjeru da kupim i ove isto tu njive, ovu njivu
I ovu njivu isto ću da spojim. Znači ima tu jako poslova. Kao što vidite i ovo imam ove namjere da kupim i da spojim ovu tamo, ovu njivu, ovu tu preko puta i ovu tu. Znači to kad se spoji, to će biti veoma velika njiva, tako da ljudi neće morati da rade misije. Znači imat će para i za seme i sve da kupujem, tako da što da ne. Kao što vidite, znači ograde ima i ovdje i morat ću sa testerom isto to da sjebem. Da se samo spustim, malo nešto reza. I onda ćemo ovo isto da sečemo i to je to. Eto, vidite ljudi šta tu ima svega i svačega. Malo da se dignemo još. Ja sam jučer ubacio ovu kameru player mod i još ne mogu baš da se snađem kako da se spustim i to. Da sam baš nešto, ne znam i ja, se smanjio dosta. Evo, kao što vidite ljudi moji, ovo je moja farma. Tako evo da, znači predstavio sam vam ovu farmu, evo kao što vidite imam traktor, kupio sam John Deere. Znači, kad smo ja i moj prijatelj ubacili Mercury Farms mapu na multiplayer, znači imali smo 1.000.000 i nešto evra, mi smo to odmah vratili u banku i kupio sam si ovaj kombajn. Sad ću da, evo ovaj kombajn sam odmah kupio, najskuplji kombajn, kao što vidite isto je John Deere, veoma lep kombajn i to, ajde možda nisam trebao baš da bacim toliko para, ali nema veze, sad baš je vidim da sam i trebao da bacim ovoliko para za ovakav kombajn, zato što je ovo relativno veoma velika njiva, tako da što da ne. Kao što vidite imam kombajn, imam IMT 5106 isto. Znači, njega sam skinuo preko modova, sad trenutno ovaj IMT 5106 nema na mod hubu, znači nigdje ga nema ovako IMT, zato što sam čitao da je on malo zbagan, ali meni on radi sasvim ok, tako da mislim ne žalim se na IMT-a. Kao što vidite imam i sjejačicu, imam ovo viljuškar da mogu da skupljam bale i da mogu otići po palete i tako nešto. Kao što vidite imam tu za benzin, to je gorivo, dizel, tako imam tu za kako se to kaže, fertilizet, ili ti, kako se još to kaže, fertilizet i kaže se, mislim gnojivo ja mislim, da vi tako govorite. I imate ovdje otrov i eto, to je to. Ovdje naravno seme, znate, svi standardica, verovatno tu peren traktor, sve i svašta. A ovdje punim vodu da bi mogao vinariju da napunim sa vodom, da može da mi raste vinova loza i tako da ja mogu da dobijam para. Znači za svakih sat vremena po 600 evra, pa vi vidite, znači 2 puta po 600 evra, još ako vi aktivirate vašeg radnika, on vama uzme, da kažem, 1100 evra, znači u nekom ste plusu, mislim, na svakih sat vremena, tako da super. Tu će biti još jedna vinarija, imam u planu da bude, a ovdje ako bude bilo mesa, pošto moram ovo isto da sjebem, ovu ogradu, sve lepo da sredim, možda ću da kupim sad, to se nalazi ovdje ja mislim, da, znači kupit ćemo jabuke i kupit ćemo orange ili ti pomoranđe i ima tu još svega i svačega da se kupi, tako da vidjet ćemo šta ćemo još da kupimo, zato što evo kao što vidite tu gdje su jabuke, znači 60 evra na sat, što nije loše, stvarno nije loše.
Ne znam još što da vam kažem, evo mogu da vam predstavim ukratko, ovdje moram da se spustim, kako se spuštajem. Tako, sad ću otići da vam predstavim farmu od mog prijatelja. Izvinite što malo bagujem, ipak mi je prvi klip, nisam snimao 5 godina ljudi moji. Tako da, mislim razumite me. Kao što vidite, ovo je njegova njiva koja je isto bila posebna njiva kao i moja i on je cijelu njivu spojio, kao što vidite. Znači, cijelu njivu je spojio i evo, gledajte, ima baš veoma veliku njivu. Ajde, ovdje mu je malo ovako, ali ajde, o tom potom, to nije bitno. Evo ga njegova farma. Znam da ćete mi reći u komentaru da je njegova farma bolja nego moja. Jeste, zato što se čovjek snašao malo bolje nego ja. Ja sam u početku kupio odmah veliki kombajn što nisam to trebao da radim. Eto, ali evo, sad mi se isplatilo što imam takav kombajn zato što imam veliku njivu. A on je išao sve postepeno, o tom, potom, bla 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 bla. I kao što vidite, ima, znači, na farmu pilića. Ima isto traktor koji ja, gledajte što ima svega i svačega. Evo tu ima svinje, tako da ljudi moji, znači, snalažljiv je ovaj moj prijatelj, mogu da kažem, svaka mu čast na tome. Tako da ljudi moji, evo ima i ovo isto. Tako da ljudi moji, on isto planira da se proširuje još mnogo, tu gdje stojim ima on u planu da kupi krave i tu da stavi, gledajte, on ima tu veoma jako, znači veoma, mislim baš puno mjesta ima, što mi se sviđa to, tako da, eto, znači mi kad smo započinjali ovu mapu da igramo, znači smo tražili gdje on da počne, gdje ja, on igra za sebe, ja za sebe, ali mi uvek svaki dan pričamo preko Steama, i tako pričamo o našem životu, znači sve i o svašta. Ja i on se poznajemo od mali nogu, tako da možda će i biti klip jedan sa njim, kada on bude mogao. Ja i on smo Slovaci, zato meni možda i malo teže da pričam srpski, ali mislim da vi mene nećete ništa da zamerite. Ja sam inače iz Stare Pazove i on je iz Stare Pazove, a u Stare Pazove ima dosta Slovaka. Tako da, eto, da znate, ja imam 27 godina, on ima 25, eto. Evo, znači ovo je njegova mapa, on se zove Stefan, ili ga zovu Schumacher, zavisi, ali on se zove Stefan, ja ga zovem Stefi, uvek ga tako zovem Stefi. To je to. Evo ga, kao što vidite njegova farma veoma lepo izgleda, to ja ne mogu da vam opišem, znači jako mi se sviđa kako je napravio. Tako da ljudi moji, šta da vam kažem, idemo mi na moju mapu, u sljedećem klipu ću vidjeti šta će biti sljedeći klip, zato što možda sutra će, ili preko sutra, će opet biti klip, ali vjerojatno neće biti da kosim i nešto, zato što i možda i planiram, ili ako hoćete vi mi napišite, evo sad će kraj klipa, znači vi mi napišite da li je bolje da igram solo kad ja snimam, ali na nekoj drugoj mapi, sve lepo od početka, pa kako mi bude išlo, ili da igram na ovoj mapi i da snimam sve. Znači kako kosim, kako sadim, kako ovo, kako ono. Znači imam i ovdje što sam i započeo jednu misiju. Evo, znači kosim travu ovdje. Isto se može veoma puno zaraditi, kao što vidite misija. Čekajte, gdje je misija? Evo ga, znači 12.000. To nije loše. Znači 2 puta po 12 ili 3 puta po 12. Još kad prodam sa silosa mogu da kupim onu zemlju i mogu da spojim zemlju, što nije loše ljudi moji. Tako da, eto. Ne znam šta da vam kažem. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe, a u sljedećem klipu vjerojatno će biti da ću da kosim ovu travu, da ja završim ovo sve. Tako da ljudi moji, ako vam se svidio klip, ostavite molim vas like, share i subscribe.
i vidimo se do nekog sljedećeg klipa i pozdrav!